nibyo ni ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Twinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Mwabyumvise ko duteye amatako ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ubu tuvugana muri iri joro rikeye hari amakuru agiye atandukanye yamaze kugera hanze. Biravugwa ko nibura ku butaka bwa Uvira mu gice kigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na coalition, harimo ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo. Birabarwa ko nibura hamaze kugezwa toni 40 z'intwaro zigomba kwifashishwa mu rugamba rwo gusubiza inyuma intare za Sarambwe ziri mu bice biri hanze gato ya Kamanoala. Amwe makuru ingenzi atugeraho asobanura uko ibintu bihagaze, agira ati birashoboka ko intambara iri gutegurwa yaba ku butaka no mu kirere yamaze kubonerwa ubushobozi bugomba gutuma itangira vuba bidatinze. Amakuru yatugezeho yaturutse mu barindani mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC asobanura ko izi toni hasigaye izindi nk'izi kugira ngo urugamba nyarwo rutangirane ingufu zidasanzwe. Bikavugwa ko haje amatsinda atandukanye muri special force zitandukanye, ati kuva kuri Hibu Special Force ukava no kuri Special Force ya Afrika y'Epfo iri mu itsinda rigari rije gutanga umusada, ukava kuri Special Force y'igisirikare cy'u Burundi, bose barahangaha. Niba na Satan kabiri nayo ihari ni Special Force mu bundi buryo bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose ni umugambi wagutse kugira ngo habeho uguhagarika umutwe w'intare za Sarambwe ukomeje kuguma mu birindiro kandi no kubyagura muri Kivu y'Amajyepfo. Watanze amakuru kandi yanavuze ko uko bigaragara muri iri joro rikeye hongeye kubaho gukocorana ariko kwa Special Force, ati intare za Sarambwe ntabwo zishaka gukomeza kubona uko kwisuganya mu maso yazo k'umwanzi. Special Force y'intare za Sarambwe yakoze ibikorwa bitatu bikomeye mu ijoro, birimo kwinjira mu birindiro by'umwanzi, birimo gutega zamine kandi zateye ingaruka ku kurimbura bimwe mu bikoresho byamaze gushyirwa aho ingenzi hasatira imihanda igana mu misozi miremire, kandi ikindi habayeho gusabota cyangwa se guhungabanya intekerezo z'imigambi y'urugamba bivugwa ko rusigaje amasaha 72 ngo rutangizwe n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa muri iki gice. Andi makuru ingenzi avuga ko Special Force Commanders b'intare za Sarambwe bakoze ibindi bitendo bidasanzwe ku kwinjira mu birindo by'abasirikare b'u Burundi bagakora ibisa no kubatesha umutwe kubera ko babateje umwiryane rwagati muri bo. Benshi muri bo bakabyuka nta ntwaro bafite kandi baziraranye ku bitugu mu gihe abandi bari bagiye kwizamu. Bigakekwa ko izi ntwaro zari zazanywe n'ubundi ku mugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa zaba zatwawe n'intare za Sarambwe. Bikavugwa ko izi ntwaro zishobora no gufasha mu buryo bw'itumanaho, rishobora kuzagenzura drone. Bivugwa ko arizo zizajya zitanga amabwiriza y'aho umwanzi aherereye, aho kugira ngo drone zibe zayoba zikarasa mu bice birimo abasirikare bari ku ruhande rwa leta. Bikavugwa ko ibyo ari itumanaho nanone ryatwawe rishobora gukomeza gufasha intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Drone yaba yahawe amerekeza igomba kwerekezamo, bamara gushyiraho iryo tumanaho bambuye igisirikare cy'u Burundi, bigatuma drone ibura icyerekezo naho igana, kuko hose ibona ari muri zone y'abasirikare bari ku ruhande rw'ingabo za leta. Ako ni agatendo bivugwa ko kakozwe na Special Force y'intare za Sarambwe mu birindo by'abasirikare b'u Burundi. Bivugwa ko hanaguyemo abasirikare b'u Burundi bagera muri 4, abandi 6 bagakomereka bikomeye. Bivugwa ko nta sasu ryigeze ryumvikana na busa, hakoreshejwe imbaraga z'umubiri ndetse n'imbaraga z'intwaro gakondo. Nk'uko amakuru ingenzi atugeraho ava mu birindo by'igisirikare cy'u Burundi bivuga. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru agira ati ku munsi w'ejo Afrika y'Epfo yohereje nibura drone zirenga gato 800 zigera i Bujumbura, ariko zose ziri mu bwishyu bw'ibyamaze gutangwaho akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
kugera i Burundi ntibyerekeze i Kinshasa. Ni umugambi wo kugira ngo bakomeze korohereza supply lines y'ahazava umusada, ko umusada ugomba gukenerwa mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo igomba kuba ari Bujumbura. Amakuru akavuga ko kubishyira byose Bujumbura ari ikiganisha ku kuvuga ko Uburundi bwanga bukunda bugiye guhangana n'intare za Sarambwe muri intambara ikomeye cyane. Hari amakuru y'ingenzi twahise tugwaho yavuze n'umwe mu basesenguzi bari bamaze kugera kuri inkuru karati niba koko intambara ya Uvira igiye gutuma Uburundi butanga bushobozi bwose muri intambara kugira ngo burebe ko bwabona ubwishyu bwa Kinshasa ndetse no gutekanisha imipaka kwabo. Kandi tukaba tuzi amayeri akorwa n'intare za Sarambwe inshuro nyinshi. Ntabwo icyerekezo batekereje ko intare za Sarambwe ziturukamo ari cyo cyerekezo intare za Sarambwe ziturukamo. Urebye nk'ibyabaye kuri defense yari ikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kilimanyoka, byagaragaye ko intare za Sarambwe zitashoboraga kwinjira muri ibyo birindiro, ariko kubera amayeri adasanzwe baturutse mu bitugu umwanzi bamuhata umuriro, defense irangira icyo. Ayo niyo mayeri akunze gukoreshwa n'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi icyo bishatse kuvuga neza nuko mu gihe Uburundi ari bwo bwaba supply line stock y'intwaro zose zikeneye mu ntambara yo muri Uvira, birashoboka ko ahubwo special force ya M23 ishobora gukora ibitendo bidasanzwe i Bujumbura kugira ngo bateze umwijyane ndetse no guhagarika iyo supply lines ishobora gutanga umusada mu gihe cyari cyo cyose. Hari amakuru y'ingenzi yari yavuye muri Minisiteri y'Ingabo i Kinshasa mu nama y'umutekano ya bamwe mu bakomeye mu bikorwa n'ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inashimangira ibyayo makuru. Bivugwa ko kubera gutakaza amatoni 100 y'intwaro yabizafatiwe mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yaba na Bukavu, bivugwa neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yo kongera gufata undi mwenda bwatekereje ko ikintu bagiye kujya barwana nacyo ari uburyo bwaho bagomba gushyira logistique yabo. Ati niba dushobora gutakaza intara ya Kivu y'Amajyaruguru tugatakaza intwaro zingana kuriya, biraho ubushobozi umwanzi. Ariko mu gihe koko twakomeza gushyira stock yacu mu Burundi, niho hantu hafi kandi hatekanye kuri twebwe, ntabwo twatsindwa urugamba ngo tunafashe umwanzi mu buryo bw'ubushobozi. Ibyo nibyo twese tugomba gushyigikira, ko stock y'intwaro zigomba gutanga umusada zigomba kuba imbere mu Burundi. Aya ni amakuru y'ingenzi yasohotse muri Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande hari amwe mu makuru avuga ko Generali Jules Banza Milambwe, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kumwe na Generali Icarigonza, umukuru w'ibikorwa n'ubutasi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba bitabye akanama gashinzwe ubugenzuzi buhanitse mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo basobanure neza imigambi yagutse ku makarita abiri adafite aho ahuriye n'ibikorwa byari biteganyijwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Bikavugwa ko bashobora kuba bo ubwabo baratanze amerekezo y'aho urugamba rugomba kwerekeza, ariko bagasa n'abivuguruza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo ku mirongo y'imbere ku rugamba bidashoboka, ibisa nko gutanga icyuho ku mwanzi. Ese yaba ari umuriro ugiye kongera kwakarwa hagati mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ibikorwa byo kwihagararaho byaba bigiye gutangira? Birasa naho ku rugamba rwo kureba uburyo Uvira idafatwa n'intare za Sarambwe ndetse kandi zigasohoka no mu bice izi ntare zigenzura, bishoboka kuba ari intambara igiye kuba akasamutwe gakomeye cyane. Muri Pangi, muri Warikale, urusaku rw'ibiturika rwongeye kumvikana, bikavugwa ko ari ubushotoranyi bw'ingabo za leta Wazalendo FDLR. Bikavugwa ko muri Pangi Mpeti hariyo abarwanyi benshi bo mitwe ya Wazalendo ndetse n'intera hamwe za FDLR muri ibyo byerekezo. Amakuru ingenzi agira ati uburyo bwo kugaragara ko aka gace karimo
umwanzi mwinshi wa M23 n'ibikorwa bya hato na hato bisa n'ibigambiriye ikibi bikomeza kwigaragaza. Uteye icyumvirizo ugasesengura ku makuru ahari, urasanga ibintu byo muri Mpeti Pangi muri Warikare bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane, bigendanye nuko mu ijoro habayeho gukocorana, kandi ko uruhande rwa leta FRDC n'abari muri coalition bagera kuri 39 bishwe, bigakekwa ko ari operation zidasanzwe zakozwe na MAA23 bigendanye n'ubushotoranyi bwe bwamaze gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo na coalition yabo. Kurundi ruhande Irubero haracyatuje, imirwano isa n'icecetse, bikavuga ko buri ruhande ruri kwiga urundi, gusa bikavugwa ko byanga bikunda ubwo imirwano izatangira muri Kivu y'Amajyepfo mu buryo bweruye, agahenge k'imirwano kabaye nk'akarenzweho n'ingabo za leta nk'uko biri gupangwa. Rubero nayo izahita ijya mu biganza bya MAA23, ibizaba byorohereje cyane ubugenzuzi bw'igisirikare cya Kongo kizaba kirimo gutegura imigambi mibi, ari nako intare zasanambwe nazo zishyira mu bikorwa indi migambi igomba gutuma na Butembo ivamo. Ayo ni amakuru ari kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba ku mpande zombi ziri kuvugwa muri iyi ntambara. Ni byinshi cyane bikomeye, byose reka mbashimire ko turakomeza kubyibandaho, ariko gato ngarutse muri studio hari amakuru atugeza avuga ko itariki 27 ukwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2025, ndakeka ari uyu munsi, Martin Fayulu biteganyijwe ko hari ijambo araza kugeza ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi kurundi ruhande ejo ku munsi w'ejo habaye ugufata passport ya Musenyeri Nshore wo muri Senko wari umaze iminsi ari kuzenguruka ibihugu, yanageze mu Rwanda, bikavugwa ko passport ye yafashwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo i Lubumbashi. Bivugwa ko kuri uyu wa kane yari afite guhura na perezida wa Kongo Denis Sassou Nguesso, gusa bikavugwa ko yayihawe nyuma y'igihe kinini habayeho ubusabe bwa Musenyeri Fulgence Moteba. Bikavugwa ko yaba ari amabwiriza yavuye muri presidence kwa perezida Tshisekedi kugira ngo Musenyeri Nshore uri muri Senko uri kugenda mu guhura n'abayobozi batandukanye mu bihugu by'isi abanze yumve ko agomba kujya inyuma y'uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Reka mbabwire ko ari byinshi cyane bikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asante sana.